Kirintu tucienge ni ati musiumu kumantere cia matakiri Tharaka South no kuromba kioto kia mwendwa wao na rietua Mutura Kanugu ure makuga arakwire nyuma ya kunenkerwa ndawa cia njoka cibitari ni imwe ntere ino ona kuringana na obisi ya ugima wa mwiri ntere cia Tharaka South mariuga ndawa iria mututigi anenkerwe ciari ndawa imbega ibatire gutumithwa ni Anthony Oinde postmortem na yeteretwe kuruthwa ni kenda kumenya umo kagikuo kia mututigi Polo Kabithi ataririe Imuci wa mututigi Mutura Kanugu urombire gutotoro bwake arakuringana na mwakuru wake wa mburi ni ati ndwari ya mututigi yanjirie nyuma yake kunywa ndawa cia njoka ira kira mtu anenkagirwa kiumia gikuruku ndawa ino arutie thina kuru akona athire akomana na mandagitari mameyanaga ndawa ino barangagia arumwa ndawa cimerere ntuo ya Jumatatu Jumaine ataukira mberia ukaya akiugaga ikio ngona mpeo ikirenda ndamu kamata ndamwira marimanti yekirwa ruyo ibuyu bidatu coka mutachi akuira wondi ni mutachi ndano chiri ntu yara mezi nsumana bathi kumuraitha bathi bethira timwega na timuthuku indi kaba Jumamosi nkuthi thaa mugwanja atirimanie na ndagitari athiete kumwikira miruke na gwikirwa miruke gintu thaa 11 mukuru athirikira tugikujire karikari ngere ambajo kumane na ndawa ino entere chenjuki irika mwari ya chukuru ya Kiorimba primary ka grade 6 karakombire kwambura muthenya kwembe cibitari ni agatwe kumagu mwana nanjirie kwarwa kuma njuma yagitaikaga taikara gitaikaga kinyegoro na rataikaga muno emundindo mano ecibitari ndathia ruthiro ithimi erwa kuringana na ndawa inu anyuite murimo otikponekana ipanando arumwe ndachoka no ikinya thino areaga muci bonge ntere chaga chugini wadini weno ya Nkondi wenu anyuire mirebe thatu acha no kirago rwanda wende wena abuire mbo wega guona bu ataro we rende rombare urinene kire thirikari guru ria ndago ino kari ni rungire post tatumu iruthwe na ba nchererie mbiyandira mukuru wakwa no nto akwire untu ntamenya na ntiko meinda wambi yoni uba mwere nuntu ambiri rorigi athimirwe naru nkwenda kuria kaya kwa bururigi ruro konania murimo ora mwana oju ari nau kana ndawa inu gwathimwa na rurigi ruro konania mwana oju njoka inwe na chono nto tukurumirwa na ndawa na inda gwikunyamaria kira muntu na kira mwana ana ni gwinda atinyuire ntugo ya Jumamosi ndanyu ndonire ndambire gwatata ndiguru lakini wo ntataika inda gwatiru nchoma mono na rukorora tukiaranire na bitha munene kiri urugamiri bogima bwa mwere ntere cia Tharaka South Bwana Severio Njagi na tika cia tumagikaga uko irere ya mbere itumika actually kinya magita mara mangi pogu ibora anto batachi menyeretie komba kuwa tuwe na side effect hapa na pale na inkwenda kunenkera assurance akariba ba marimanti ward na Nkondi ward para umba kuwa pengine mtu anyure ndawa ino ankanoinda kana tumwi kiongo inu minor side effect ndawa yonde tu side effect kidogo na itwaiye that mtu anyure ndawa ino no watumwi kiongo kidogo na akarwa na mono muntu yagwa na imono ndawa ino especially wegwa aina njoka ira so njoka iri kiro ndawa ire muntu mono yagwa nae na ito wetegia barabonde batinyuire ibaombete kuthirwa njoka inite yanagirwa kana murimo uyu wa bilharzia na bombe ukarabwega aratheretie barabombete kuga bena mbajo kumane na ndawa ino bonde ba complain de no actually kathira na bonde mwanga ino kira muntu no gwite uga ichi ndatumire kiongo ndarikinkai kana ndegure utaika ndarikinkai lakini ndabwire so wanaora pengine bando kuwena kathena kidogo akegwa kathena karata athira na umire cibitari cietu thirikari yetu ya Tharaka Nithi County Government twangoretwe ni His Excellency Muthomi Njuki na rugurite cibitari nyingi mono cia public so mwananchi na umire urona kathena kariuka na kariko kakonete pengine na ndawa ino kana thina yingi ne umire cibitari yonthe ya thirikari na akaomba kuigua akenenkerwa attention ire kwendekana na aombe kuigua ai muganire
mwere go mototiki nombete kuwa kirimo chareni ya Marimanti level 4 weterete kuruthirwo postmortem nkiripotera Uru TV kumantere cia Tharaka Bicho wa Paul Gwakabithe.